ndagaruka ku butumwa bwihutirwa MA23 itangaje idaciye yeruye kujya Burundi, iragenda yiyambitse Redi Tabara, iragenda yambaye nka MA23. Guverinoma y'u Burundi icyo batatse inzira n'eshatu zihutirwa. MA23 kwinjira i Burundi y'ubwayirwana n'u Burundi, Uburundi kwinjira mu Rwanda bugahirika ubutegetsi bwa Kigali, Redi Tabara kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ikagenda nk'abarundi batashye igahirika ubutegetsi. Kuba abantu bari muri CNDD-FDD injyana irimo no gusubiranamo bubwo bashobora guhirika Everest ndayishimiye mu buryo tutamenya tutanazi, ariko kimwe cyo nta matora ahari. Hano ndabivuga ndi bubisubiremo, hano ndabyemanga. Ubutumwa bwihutirwa kuri guca muziko ni gushya. Mu Burundi abagwanyi barinjiye, yego. Ibigwanisho byarinjiye, yego. Ingwano yo muri Kongo ikuru ya karambarara, kandi ubu tuvugana ntabwo igisoda kirisi kugwana n'u Rwanda cyangwa kugwana n'abakongomani. Kuko Neza mwibuka yamaze igihe arira aganya avuga ati MA23 nigera ubutegetsi bwacu bayi. Ubu tuvugana mu matwi asumira aba MA23 ngo bamaze kugera muri Bujumbura mu bisagara byose, ngo abanyamurenge bamaze gufata. Ariko hari ubutumwa bwigeze butambuka mu minsi yaheze ko hoteli zose zo mu Burundi n'amazu ngo apanzwe n'abandi bantu batazi. Habayeho n'isekeza icyo gihe, Burundi bugahora mu bintu byitwa gusaka isekeza, ngo baharura abatuye Bujumbura no mu bisagara bitandukanye bareba ko nta mwanzi winjiye. None buno rero ngo Uburundi bwamaze kwinjirirwa n'abarwanyi ba MA23 ngo bagezemo imbere. Ayo makuru niyo cyangwa siyo? Tano kwa tano hano turaguha amakuru y'Imana yizewe. Ese tubwira abarundi ntimusubire muri bake, ntimusubire muri biriya na biriya, ahubwo muhunge. Bariya abantu ntibatsindwa. MA23 ntitsindwa, ndabiguhamirije ntitsindwa, kubera ko bafite experience mu by'intambara. Bafashe Bukavu bamaze kwitegura umwaka wose kugira ngo binjire muri Uvira. Ahubwo se mu Burundi barahita binjira direct, kandi Uburundi busa naho bugiye muri rocket down, bwinjiye mu kaga. Imipaka ibahuza n'u Rwanda irafunze, imipaka ibahuza na Kongo irafunze, Gatumba, Kavimvira. Iyi mipaka n'utundi dupaka dutoya navuga turiya two mu mazi kuntu tutemewe cyangwa tutanyurwaho n'amakamyo cyangwa tutanyurwaho n'amabarabara azwi, bitari principale. Twavuga ngo Uburundi bwamaze kwinjira mu bihe bibi. Intambara ya mbere iri muri CNDD-FDD hagati yabo. Intambara ya kabiri Uburundi burimo buratekereza gutera u Rwanda, bugasanga gutera u Rwanda ni nko gutuma imbwa guhiga intare, ndeka mbivuga uko. Bagatekereza gusubira inyuma muri Kongo, bagasanga nta musirikare uri bukundire Neva gusubira inyuma muri Kongo. Ni ihurizo buno mutumva. Ubu Neva nta cyaratangaza, Reverend Ndikuri nta cyaratangaza. Donc abanyepolitike b'abarundi buno barifashe kerekejo muri Loni, niho bari kwagiza u Rwanda bagereka ku Rwanda ibishoboka n'ibidashoboka. Sasa nta mahitamo namwe ubu bafite, barimo barasanga gutera u Rwanda ntibishoboka, gusubira inyuma muri Kongo ntibishoboka. Amahanga bari kwiyambaza amahanga, ariko amahanga nayo abigendamo biguru ntege,
kubera ko Tarapa arahagarara kuri televiziyo ngo namaze guhagarika intambara ihuje u Rwanda ngo na Kongo, kandi ahubwo buno intambara ihari, uretse ko u Rwanda rutari kugwana na Kongo, ahubwo MA23 iri kugwana na FARDC, ubwo n'abakongomani bo bari gusubiranamo. Kubera iki rero Tarapa yihindagura ubundi akavuga ngo agiye kwataka ngo u Rwanda? Mwumvise muri Loni ko bavuze ngo bagiye kwataka u Rwanda ku buryo baruryoza ibi byose kandi rukishyura ibyo byose. Tarapo imvugo yirakomeje cyangwa ni ikinyoma? Ariko nanone sabe abanyamurenge n'abanyamasengesho, hano rwose abanyamurenge n'abanyamasengesho, shitani yabangamiye ibi bice rwose. Niba ari uko habaye ubutunzi bw'amabuye y'agaciro, niba habayo shitani imeze ite, navutse intambara ziriyo, reba imyaka afite, intambara ziracyariyo. Reka saba abanyamurenge nanjye ndemera kubashyigikira gusenga, tureke iby'Uburundi, tureke iby'u Rwanda, tureke ko bahawe icyo nakita isomo mu ngwano, bo batizigaga, mwarabashutse. Cyakora iyo sendi the defuded zambonera kure n'iki gisoda cy'Uburundi gitsinda MA23 muri Uvira, buno mu Rwanda umuriro buri kwaka, Kigali baramatongo. Urumva bari kuva hariya bajya hese, bari kurangiza gufata Uvira, bikabira byo kuvuga ngo bari kujya kuyambura Bukavu ngo bakayambura Goma. Oya, bari kuba bageze Kigali. Ese tugeze handi bavuga ngo rucira mu kaso rukenda nyoko. Evariste Ndayishimiye we yatanze igihugu cye ngo hakorerwe imyimenyerezo yo guhirika ubutegetsi bwa Kigali. None ubu imyimenyerezo yose nta kintu kivuyemo. Menya hari tarakozwe cyangwa yarasubitswe, ahubwo ubutegetsi bwe bugeze mu mazi abira. Kandi Tarapa ari muri komedi, hamwe aravuga ngo yahagaritse intambara ngo y'u Rwanda na Kongo, kandi Kongo y'ubwayo yasubiranyemo MA23 Nord Kivu na Sud Kivu gusubiranamo na Kinshasa, kubw'ibyo badahuza batumvikana. Kandi Uburundi n'u Rwanda nibyo byakabaye bitabara iyi Nord Kivu na Sud Kivu bigashyira hamwe nka bukuru na butoya Rwanda Urundi. Mugabo uyu munsi wa none ahubwo mugiye gusekana, uyu munsi wa none rero haribonekeza iki? Twitegura iki? Abatuye igihugu bafite ubwoba, kandi izi nyeshyamba n'indakumirwa zirwana igisirikare cy'umwuga. Noneho nimumbwire iyi ntambara iramutse ibaye i Burundi, buno wazarendo yose iri i Burundi, yo nukugirongo rigasahura. FDLR yose iri i Burundi, nukugirongo rigasahura. Ese na mayimayi na FARDC mu gihe Uburundi bushobora guterwa cyangwa bugiye guterwa cyangwa buri butegwe, koko muzi neza ko simbizi, ariko mwe mubizi kundusha, muzi neza ko igihe cyose izi mpunzi Uburundi bwakiriye ari abantu basize bakoze ibyaha muri Kongo, ari bo izi nterahamwe FARDC muri wazarendo MA23, ubwo ni amahoro cyangwa si amahoro? Harakorwa iki? Haracugwa iki? Ni ukuvuga ngo Uburundi bwazamutse buramanuka buraduga, nta gisubizo buri kubona. MA23 yo ikomeje kurekepera ibice byayo. Buno rero Abarundi baryamiye amajanja, abene gihugu bari kuvuga ati isaha ku isaha hababa, ntawe ukijya kuri banke kubitsayo, ntawe uri guhaha ikiro, ufite ubushobozi ubu yahashye arunda mu nzu. Abandi bari guhunga mu Burundi, ko mwibaza ko byoroshye, abandi bari gutaha kare, kuko Burundi buri kuvuga buti Neza akora ikibirira ko wasanga agiye gusubira inyuma kurasa M23 igahita yinjira yose, wasanga agiye kurasa mu Rwanda akabyonga ibintu kandi atabishoboye bagahita binjira bose. Ofete hano hari intambara iri gututumba, mukwiye gusenga mutisengesheje tukayihagarikisha amasengesho,
kuko abanyepolitike bo bananiwe uretse amagambo bari guhanahana hasi hejuru. Ubu butumwa nabutangije mbwira abarundi ngo sinifuza abapfa, sinifuza intambara, kuko twarabibonye amaso yacu ntabwo kwiye guhora abona abapfa. Uyu mugabane si wo kokamwa n'intambara n'ibyago. Buno rero intambara iri gukomanga. Sebarundi we yayifuje kuva kera, Feregisi Cirombo yayifuje kuva kera ubwo yavangwa arahagarara ikisasara si Kigali. Sebarundi ati ndatanga igihugu cyanjye mu gikorereho imyitozo tujye guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Iyi ntambara barundi murayiteguye? Ese tubwira abarundi guhunga cyangwa tubabwire gutega agahanga? Imana idutabare. Yenda nzanye ubutumwa buteye ubwoba cyangwa se bubabaje, ariko Imana igeze ibwira abarundi ngo 2023 bizapfa. Nose ubu niho bigiye gupfa? Excuse me. Imana yigeze ibwira abarundi ngo intambara izazanana muri Kongo, ariko ntiyavuze i Rwanda. Ese MA23 igiye kwinjira muri uyu mupaka bashyizemo brokesima nini cyane. Igitangaje rero nuko abarundi batiteguye intambara, koko n'ibitoro byavaga muri Kongo ubu ntabyo, amahera yavaga muri Kongo y'amadolari ubu ntayo. Ubu igihugu ibiciro byazamutse byikubye. Icyaguraga rufumoya kirajya kigura 9000, icyaguraga 9000 kigure 30000 cyangwa 90000, cyaguraga miliyoni ubwo zireta ziba miliyoni nka 90. Ibintu nk'ibyo mu by'ukuri Everest ndayishimiye. Uburundi ashaka kubuta mu ntambara. Mwabonye ko ahantu hose ari gukomanga, asa n'uwabuze ibyicaro, asa n'umuntu uri kurara kuri telefone cyangwa ire kuri telefone, ariko ingoma ye niyo afite ubwoba. Ari kubona ko nyuma y'uko MA23 ifashe Uvira, ibishigaje igiye kubandanya mu gihugu cy'u Burundi ibe yahirika ubutegetsi. Niyo mpamvu rero bamwe bavuga bati raza yiyita Red Itabara, kandi sadepa abarundi batashye ngo umwana ugi wabo ntagira rutangira. Kandi Neza yagaragaye nk'umunyantege nke udashobora kubatangira. Kandi Everest ndayishimiye, iki gisirikare cy'u Burundi cyabaye nk'ikimuvaho kubera ko yagishoye ku rusongoye 20,000 by'abasirikare. Mwiyumvire ko Burundi butagira n'ibihumbi 40 by'abasirikare. Wapi? Ubwo icya kabiri cy'igihugu gishobora kuba cyaragiye muri Kongo. Yenda ubwo mu 2020 dusipoze ko hatashye 15,000. 5 bizaherayo, 10 byarapfuye. Abo bantu kubashyingura ntibishoboka. Ababo ntibazababona, nta nubwo bazongera kubonana n'ababo. Noneho ushyireho imiduga ihashiriye, ushyireho ingengo y'imari hagendeye, ushyireho amagambo Neza yivugiye ati u Rwanda kuva kera ntigwigeze rudutsinda. None ubu kandi muzi kwa igitsina gaba bahungu nta mugabo upfa gutsindwa. Niyo mpamvu muri kubona Neza yahagaze bwuma, yahagaze nka misire, ahagaze nk'igisasu, ari kuvuga ati ubugenge wowe Rwanda, wowe MA23. Hano rero ari gushaka amaboko. Icyakora muri Afurika ho mpamya ko atari buyabone. Cyakora mu Burayi nanone mpamya ko naho atari buyabone. No muri Amerika nta yari buyabone. Icyakora icyo uri bubone nuko ugiye kuva ku butegetsi, uko ugiye kuva ku ngoma. Genda umuhanuzi rega, ibyo mvuga ndi seriye, I am serious. Bityo ikigiye kwibonekeza kandi igihari, abarundi bagomba kwitegura. Tudapfubije intambara irahari. Noneho reka rero abagwanyi bari mu gihugu imbere nigeze mbabwira amasasa arunze mu gihugu imbere narabibabariye. Kandi abo nta nubwo binjiye ubu muri aka kajagari kifatwa rya Uvira, ahubwo bamaze igihe barinjiye. Ibyo bishobora no kutaba muri iyi ndimo, kuko ubu turi kuwa Mungu, cyangwa se bishobora no kuca mu gitondo biba. Noneho rero igihe u Rwanda Neza yarasa mu Rwanda, kandi mwabonye ko yamaze kujya arunda ingabo hehe mu ntara ya Butanyerera muri Kirundo, azirunda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Biriya bisiguye iki? Biriya bivuze iki? Kwitegura. Ikibazo rero ari kwitegura, yarabaye umunyantege. Barundi yavugaga ngo bazagwana, ubu wababitsemo ubwoba, bazi kugiye atagaruka.
bazi ko bari bupfe. Buriya mbere byarashobokaga kubwira abarundi ati abanyarwanda nta kigenda bakaza gutera u Rwanda. No kuvuga ngo intego Uburundi bwakabaye bugira, intego u Rwanda rwakabaye rufite, ni ugufata bo ubwabo nk'inshingano nk'umukuru n'umuto Rwanda, urundi Rwanda, bakagarura amahoro muri Nord Kivu na Sud Kivu bashyize hamwe. Ngaho aho Marite magaze naho ndi, s'il vous plaît. No byo kuvuga ngo u Rwanda rutera Uburundi cyangwa Uburundi butera u Rwanda, ibyo nizangwana abadayimoni bahembereye, bagenda bazicukumbura, bagenda bazigarura, bagenda bazishakisha, kugeza ubu intego yabo n'umugambi wabo bazimu nibyo benda gushyira mu bikorwa. Buno rero Bujumbura yose iri mu bwoba, Uburundi bwose buri mu kintu nakita bwiteguye intambara, buri guhiga amaboko. Umuntu uwo ari wese wabuha amaboko, buno bimeze nk'igisasu giteze, bimeze nka grenade, bimeze nka misile, umujinya w'umuranduranzuzi. Kubera ko neva agomba kwihorera. Neva akuye igisebo muri Kongo. Ninde wakiza Uburundi runo ruga? Imipaka ihuza u Rwanda n'Uburundi irafunze. Imipaka ihuza Kongo n'Uburundi ubu irafunze. Abarundi binjiye mu ntambara irenze imwe. CNDD-FDD iri mu ntambara. Bari mu ntambara y'ibijyanye n'iby'ubutunzi. Noneho birahuhutse ko na Kongo ifunze imipaka yayo, ariko si Kongo ifunze, abo Burundi nibwo bwafunze, kwirinda ko MA23 yakinjira mu gihugu. Bagiye kwinjira mu bibazo bisa naho iby'ubukungu ubw'iby'ubukene biribonekeza mu ishyaka CNDD-FDD ingwano. Noneho ibyo Neva yatekereza gutera u Rwanda ni ihurizo rikomeye, yatekereza gusubira inyuma muri kujya kugwanya MA23 ni ihurizo rikomeye. Noneho niyo mpamvu ubu muri Loni ahantu hariho hose nta jambo Uburundi mu ndongozi basigaranye ryo kubwira bene gihugu. Ijambo rero risigaranye Imana, kandi aho hose uwabazengurutse wa mbere ni Imana, uwabogose bwa mbere ni Imana, uwabagejejeyo wa mbere ni Yesu. Buno rero i Burundi intambara isaha ku isaha, ijuru ritagize icyo rikora. Murazi ko nari nabibabwiye nti ndi gusenga ngo ingwani kurweho n'ubu nibyo ndimo. Intariko bigeze muri 40, ababyibuka narabivuze. Sahizi sindabona. Buno rero muri kubona MA23 bavuga bati imwe yamaze kwinjira, kandi koko wasanga banabizi bati mu Burundi nta negisi wabona ikodeshwa, kandi igihugu kirakenywe, nta hoteli nimwe itarimo umuntu. Mu bisagara byose n'ibisagara bakabibara, byumvikana ko mu gisagara cya Bujumbura, mu murwa mukuru wa politike, Ingozi, Nyanzarake, Ruyigi, Muyinga n'ahandi za Rumonge, ahashoboka hose hacumbitsemo abantu. Kandi Uburundi muribuka ko bwakoze ibyo nakita isekeza, kugenda basaka basopa bashakisha hirya no hino ahantu haba hinyegeje cyangwa hihisha abantu baba mu Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Babikoze ishuri irenze imwe, kandi mu kwezi kumwe bakongera bagasubira, mugabo ntibyacamo nanone. Uyu munsi wa none CNDD-FDD izi neza ko ubutegetsi bwayo bugeramiwe buri mu mazi abiri. Reveriyani ntari bugwane, n'abamuri inyuma zambonera ku rubwo zacitsemo kabiri. Bunyoni wari muri gereza ari mu mpimba, ubwo hari ikindi gice. Rwasa nabo afite ikindi gice nacyo. Prime niyo ngabo asanzwe atumvikana na Neva ku mpamvu z'imyanzuro bafata imwe n'imwe. Noneho ubu n'igisoda kigiye gucikamo kangahe, nka kabiri cyangwa gatatu, kuko nacyo mwagishoye ku rusongoye mutuma kijya gupfa urupfu kitari gikwiye gupfa, kirahababarizwa. Uyu munsi rero Uburundi twiziga iki, twitega iki nyuma y'ibyo byose ndondaguye ngaha? Abarundi Musenge nitwe dufite ikirere cy'Uburundi, twebwe banyamasengesho nitwe dufite ubutaka. Ingwano yo ku butaka niyo mu kirere. Nitwe dufite
biriya na biriya kuba twahagarika iyi ngwara. Mimiko general Prophet Marite fite ijambo rero, niyo mpamvu twahereye mu noneho rero iri ni isezerano witwa Yuda yarahawe. Uyu munsi ndavuga n'umwari umupatana shiti nziza yakadasohoka hano ku Mbabazi TV gatatu mu rukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Mu butumwa dutangira ubiteraniro riratangiye, dutwike twotse dukongore onodijeze. Twagiye Imana ibwira Yuda ngo Yuda we komeza ibirori byawe. Twumvikane mu gisokuru cyacu hari abantu batigeze bakora ubukwe, hari abantu batigeze bakora anniversaire, hari abantu batigeze bajya no mu ikomine cyangwa mu murenge, hari abantu batigeze bagira ikirori na kimwe kuva isi itangiye kugeza irangiye, habe na anniversaire ubuzima bwe bwose. Noneho rero Yuda Imana yo ngo hari ibirori byinshi shitani yakuriganyije. Ibi birori umwaka wo gukangukira ibirori. Kanguka, haleluya, komeza ibirori byawe. Kubera ko barabidutesheje, abarozi bakubujije ibyishimo, bakubuza umunezero, bakubuza ibirori, umunyakibi niwe wabikubujije. Hano rero itegeko n'iteka by'Imana bibwira umukristo, bibwira umukristo, bibwira uwizera igihe cyo gukangukira ibirori, igihe cyo kuba mu birori, igihe cyo kujya mu birori. Kanguka kuko umunyakibi yatsembweho pe, nuko handitse ngo pe, ntabwo azongera kunyura iwawe. Hari igihe iwawe haba inzira yo kuroga, hari igihe haba inzira y'inyatsi, hari igihe haba inzira y'ubugome, hari igihe haba inzira y'ubusuma, iwawe hari igihe haba inzira y'indwara, ku buryo shitani yahashyize ibarabara apakururira ibintu byiwe byose. Icyo kiraro, iryo barabara ngo uhoraho yatemyeho, yatsembyeho pe. Byuka, komeza ibirori byawe byera. Wahize kuzafasha abantu, ugira imihigo kuzatabara abantu, ugira imihigo kuzakorera Imana, ugira imihigo ko uzakora biriya na biriya. Imihigo yawe yose ihera mu nzira, imihigo yawe yose iranga. Waravuze uti Mwami Yesu, ndifuza kuzubaka inzu, ndifuza kuzashakwa, kuzashaka, kuzabyara, kuzabyarwa, kuzacuruza, kuzagira kazoza, imbona kazoza. Donc imihigo warayigize, ariko umwuka w'Imana kurondoye abona ko hari imihigo umwanzi yakubujije, abona ko umunyakibi hari ibintu ku buzima bwawe yoretse cyangwa yangije. Rero Imana irakubwira ngo komeza ibirori byawe. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Noneho amatwi yawe yaratarumva inkuru nziza, amatwi yawe agiye kumva inkuru nziza. Haleluya. Akamamaza iby'amahoro. Reka twamamaza amahoro rero, kuko wahuye n'abahanuzi bakubwira iby'impanuka, ibyo gusenya, ibyo kubaka, biriya na biriya. Abapfumu barakubwira, abantu baravuga, siyasi iravuga, leta iravuga. Doke umutima ushobora kumara umwaka wumva inkuru mbi gusa, wumva ibibazo gusa, wumva amagorwa gusa. Ariko kanguka, yewe mutima uri kunyumva, kanguka. Mu mpinga z'imisozi haruje kujya atangaza inkuru nziza, haruje kujya yamamaza inkuru nziza, haruje kwamamaza iby'amahoro, haruje kwamamaza iby'agakiza. Ngo komeza n'ibirori byawe, unahigura imihigo yawe. Ni ibintu bingahe wibaza? Ibirori mu mahoro, inkuru nziza mu matwi yawe, ubwo n'amashimwe. Guhigura imihigo yawe byari byaraheze aho nakita mu maboko y'umunyakibi, gutsembaho umunyakibi, guhanaguraho umunyakibi. Urabyizeye, urabyiringiye. Kanguka, byuka. Mu mpinga z'imisozi haba iya mbere Marite, Mimiko General, Prophet Marite, ndatangaje mu izina ry'Iyampamagaye. Kanguka, hari urugendo ugiye gukomeza. Kanguka, hari ibarabara ugiye gukomeza. Kanguka, uhoraho arahindura ubuzima bwawe.
kanguka, Uwiteka wakuremye aravugana nawe yeruye ngo komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, koko umunyakibi yatsembweho pe. Akindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, ntimukererwa ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza, ogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazingiriwe mu birori by'ubukwe bate, ogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, ayo hari ubwo yaguhagije amara, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe, ogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe. 2026 turayisatira, turi mu itarike ya 13 bisatira 14, abandi banayigezemo cyangwa abandi bari muri 13. Nagira ngo nkumenyeshe ko urugendo rushya, ibicurura byumva mu biganza byawe byo kwakira, mu ruhanga rwawe uratangira kwakira umugisha. Yego rwose ntago nibeshye, ibirenge byawe urumvamo umugendo. Donc hari imirindi ugomba kumva yo gutabarwa. Haleluya. Ijambo tugiye kuyaga riri muri Naomi n'ubundi umurongo waho wa 2, Naomi igice cya 2 haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe myiza, koko umunyakibi yatsembweho, uwo ntabwo azongera kunyura ku buzima bwawe. Sefini. Buno rero umunyakibi agomba gutsembwaho. Nimvuga ijambo umunyakibi,
inkozi y'ibibi, nimvuga ijambo ikibi, nimvuga ijambo umubi, nimvuga ijambo umwanzi. Imana ibwira Yuda yeruye. Yuda ntare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi. Mu mpinga z'imisozi hari ushoboye, mu mpinga z'imisozi hari ubashije, mu mpinga z'imisozi ugusezeranira ntabwo ari umwana w'umuntu, si mwana Adamu. Joshua Mageshi, haleluya. Umwami Simba wa Yuda, umwami w'abami, ni umwami w'abami, ni umwami wa Amerika, ni umwami w'Uburayi, ni umwami wa Afurika, ni umwami wa Shini, ni umwami wa Sovieti. Nagira ngo nkumenyeshe ko mu mpinga z'imisozi hari umuntu n'ukurutegero. Murare tumazemo igihe utegereje gukira indwara, murare tutegereje gukira ubukene, murare tutegereje ko izi ngwano zaranga, murare tutegereje ko wabona akazi, murare tutegereje ko wakuzura umwuka wera, murare ti aho utegerereje, murare ti hahandi wavuganiye n'Imana, murare ti hahandi waboneye isezerano ryo mu nzozi, mu ijambo no mu ijwi, mu ihishurirwa, mu iyereka, mu mpinga z'imisozi. Babwira Yuda, ntare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cya Dawidi, ngo waranesheje isi n'umubiri na shetani. Rero nagira ngo kubwire ko ni wowe Imana iri kuvugana nawe ibyihunza wibitarotsa, ahubwo vuga ngo ame, ugende wiherera usenge. Iri ni iteraniro ku Mbabazi TV gatatu. Iyi ni ishengero Imana yatwihereye, iyi ni ishengero. Bamwe baravuga ngo mbafite amakuru, ngo mba mbizi, ngo niyo mpamvu bita bisohora. Ntabyo mba nzi, Imana niyo ibizi, ariko iri muri twebwe. Abandi bakavuga ngo nitugumemo dusenge, muradushyigikiye, amen. Ukorera ariko kandi subscribe aha ni ku Mbabazi TV gatatu. Ishengero ni yawe, ni yawe rwose, ntugire ingorane. Abandi nubona sitatu kinjira iriya link, urasanga kuri channel yanyu ya WhatsApp ko tuhabashyirira n'ibindi bitandukanye. Umukama kumezagirire. Kindi nacyo nuko tugiye kujya tujya live, ugatanga igitekerezo cyawe uko byumva, uko bigomba, ku manywa ku murango kuri kwami. Hama ibindi nabyo amakuru 5 kwa 5. Kandi mwebwe mwese abambwiye ko bifuza comment ejo narazisomye n'izejo bundi, ngenda mbona bavuga ngo Mana umpe kuragwa Kanani ngewe n'abana banje, bari gusaba kumenya gusenga, bari gusaba gakiza, bari gusaba gukira indwara. Mwebwe mwese abaduhezagira, abatwifuriza ineza, Yesu yaravuze ngo uzagusabira amahoro nawe azayahabwa, uzakwifuriza umugisha nawe azawuhabwa. Amen. Sariyuti, tugabana umugisha w'Imana. Mbandangije, umaze iminsi utegereje ko warimukimbura, umaze iminsi utegereje urushinge rutababaza, ikinini kidasharira cyangwa kitaruha cyangwa ikidonge, kugira ngo ube buzima. Haleluya. Mungu akuponye katika jina la Yesu Kristo. Umaze iminsi utegereje kategori, umaze iminsi utegereje diplome, umaze iminsi utegereje amashimwe, umaze iminsi utegereje amahoro, umaze iminsi utegereje agakiza, umaze iminsi utegereje guhezagirwa n'umukama. Haleluya. Rero amahoro y'Imana nabane nawe. 2026 ugiye kwinjira, amaso yawe abone ibirenge byuzanye inkuru nziza, amatwi yawe yumve inkuru nziza, kiganza cyawe cyakire, umuryango wawe uruhuke. Yesu aguturuye umutwaro umaze igihe yikoreye, uhoraho akwakira. Yadutuye imitwaro, yaduhekamisha, none tugenda twemye. Yadutuye ingorane, zaduhekamisha, none tugenda twemye. Yadutuye ubukene bwari bwose butugose, none tugenda twemye. Tipokeshe serede. Haleluya.
hari ibyo Yesu agomba kukubohora. Abarozi bakuboheyeho, uwo ni umunyakibi, ugomba gutandukana nawo. Uratandukana na Farawo, uratandukana na Goliyati, uratandukana na Vashti, uratandukana. Reba uwo mugiye gutandukana, reba umunyakibi wakubujije gushima, wafunze ibirori ku buzima bwawe, wakubujije amahoro n'amahwemo. Nyura mu nzira ijya i Kanani, nyura mu nzira ijya Yerusalemu yo mu ijuru, undi agiye kwerekeza iy'ubutayu, zigiye kubyara amahari. Mugiye gutandukana kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Iryo ni ryo sezerano ryihutirwa muri uyu mwaka. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Uwiteka atsemba ikibi mu kazi kawe. Data atsemba ikibi mu bana bawe, atsemba ikibi ku mugore wawe, atsemba ikibi ku mugabo wawe. Nyagasani Data, Uwiteka, uwo warwanye kuva isi itangiye kuzageza irangiye udatsindwa. Hari amajoro Yesu yaraye mu butayu, hari ku bwawe inshuti yanjye. Hari iminsi Musa yazamutse, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ntabwo twamuvuga, nta mumaro bitumariye inshuti yanjye. Mungu asifiwe. Rero hari igihe kurira kurarira umuntu bwacya impundu zikavuga. Umunyakibi yarakwitambitse, ariko ibirenge bya Yesu byakandagiye inzoka, binakandagira sikoropiyo. Ibyo nibyo turi kubona mu marembo y'ubuzima bwawe. Ibyo nibyo bizanye inkuru nziza. Erega hari inkuru nziza kuzaniye nawe, amatwi yawe akeneye inkuru nziza. Erega hari uje kwamamaza amahoro. Abarozi bamamaje kusenya, abarozi bamamaje iby'urupfu rwawe, n'abaganga bamamaza ibindi biteye ubwoba. Kayizari intambara ntizirangira. Nagira ngo nkumenyeshe ko kuri shitani wamamaje inkuru mbi nyinshi, haruje kwamamaza inkuru nziza nyinshi. Nta kipe itagira umusimburo. Haleluya. Kandi wabonye ikibi ishuri renze imwe, bagukoreye ikibi, bagukorera nabi. Kandi tuvuze umubi, tukavuga ikibi, tukavuga babi, tuvuze umwanzi shetani. Tipo keshezerederebo. Rero uyu mwaka tunaingia mwaka mshagari, mwaka original katika jina la Yesu Kristo. Umunyakibi yatsembweho. Haruza mu mahembe, haruza mu bitego, haruza mu nyatsi. Uyu munyakibi uko asa kose, uko angana kose, uko areha kose, ibyo akoresha byose, ibyabamo byose, ashindwe kwa jina la Yesu Kristo Umunyanazareti. Mu marembo yawe hari ibirenge byiza. Iby'abarozi birarangiye, iby'abapfumu birarangiye. Mu marembo yawe hari ibirenge byiza byamamaza iby'amahoro. Mu marembo yawe hari inkuru nziza. Ariko ibyo bahanyanyagije byatumye ucumbagira, byatumye ukuguru kuba pararize, byatumye ugenda nabi, byatumye ubuzima buba nabi, byarivanze. Data wa twese uri mu ijuru, saa yive nagira ngo nkusabe, nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire ko Imana Data wa twese muri Nawumi iki gice cya 2 ku murongo wa 2, nagira ngo nkumenyeshe ko ubu butumwa bwiza agiye mbukuzaniye ni ubugomba gusohora uyu mwaka biguma byoroha. Ni ubugomba gusohora uyu mwaka, bavuga batavuga. Mu mpinga z'imisozi turacyarebayo umwami wacu Yesu Kristo. Abandi bose twararebye turiharura, ariko Yesu ntabwo adusezerera amaramasa. Hoya, kandi Yesu ari mu misozi yose y'umugisha. Rero hari igihe wamubona aho uri kumwiziga niba ari heza. Nukuri ndagushyigikiye. Turimo turavugishwa mu ijambo, turimo turatura amagambo akomeye ku buzima bwawe, turimo turavuga ibyururutse umutima ku buzima bwawe. Haleluya. Turimo turavuga ibyo abandi batavuze cyangwa banavuze, ariko twese turabagabura bibya Kristo, turabahesha b'umugisha muri Kristo Yesu. Kinaragwana ribarikiwe. Rero hari ikimenyetso kirenga kimwe cy'amasezerano ufite. Hari ubuzima budasanzwe Imana yagusezeraniye inshuti yanjye. Tunasayiri kuabudiwa,
unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa. Mana yitegereje mu buzima bwa Nawomi, isanga nta birori yigeze akora n'iby'umunsi umwe. Mana yitegereje mu birori by'uwitwa Nawomi, isanga nta buzima bwiza yigeze abamo n'ubw'umunsi umwe. Iramubwira ngo kango kureba mu mpinga z'imisozi. Hari igihe ushobora kureba ukabona imodoka iraje, wari warabuze inzira iraje, umugore araje cyangwa umwana araje cyangwa umugabo araje. Reba mu mpinga z'imisozi, hari ibisubizo Yesu akuzaniye. Hari igihe hari mu mpinga z'imisozi nuza kwitegereza uri bubone visa cyangwa ukabona depanage. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza amahoro, akaguha ubushobozi bwo guhigura imihigo. Kandi uyu akakubwira ngo ibohora ingoyi mu ijosi. Kandi uwo akaguha ubutumwa bwiza, akubwira ngo umunyakibi baramutsembye, baramutemye, ntabwo azongera kunyura mu buzima bwawe. Amarira warize, intambara umazemo igihe, akaga umazemo igihe, kanguka mu izina rya Yesu Kristo. Amaso yawe Imana iri kukubwira ngo kanura urebe mu mpinga z'imisozi, mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Pia hari umusozi Yesu yabayemo i Getsemani. Yesu yakoreye amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40. Hari umusozi Eliya yabayemo, hari umusozi Elisa yabayemo, hari umusozi Musa yazamutse, hari umusozi Aburahamu yazamutse, hari umusozi bene data ababyeyi bacu, abasokuru bacu, igisokuru cyacu bawuzamutse ku bwawe. Niyo mpamvu uyu mwaka biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, baseke canke babihebe, ndagomba kubona uwabambwe, ndagomba kubona uwabambwe witanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bananyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe, bavuge canke babihebe, ndagomba kubona uwabambwe, baseme canke batacoka, ndagomba kubona uwabambwe. Nagira ngo ngumenyeshe ko umuririmbyi yaravuze ngo Mana nduburira amaso yanjye mu misozi, ngo mbe gutabarwa kwanjye kwava he, ngo nimubimbwire. Ngo kuva ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Haleluya. Hari igihe warebye mu musozi w'amafaranga ubura igisubizo, ureba mu musozi w'urubyaro ubura igisubizo, ureba mu musozi wa Kayizari cyangwa Sazari ubura igisubizo, ureba mu musozi w'amashuri ubura igisubizo, ureba mu musozi wa famiye ubura igisubizo, ureba mu musozi w'Uburayi, ureba mu musozi wa Amerika. Ntabwo turabona igisubizo, ariko hari umusozi Yesu yabambweho i Karuvari Nyabuhanga. Aravuga ngo cunguye umwana w'umuntu, ndakubambiwe, ndagucunguye. Mana nduburira amaso yanjye ku mwana w'intama w'Imana Yesu Kristo watubambiwe, akamena amaraso n'amazi. Gutabarwa kwacu kurava muri we. Uwo ni ukubwiye ngo kanguka, urebesha amaso abiri yawe, wumvisha amatwi abiri yawe, ukoresha akanwa kawe hasi no hejuru n'amaboko yawe n'amaguru yawe, twinjire 2026. Kubera ko umunyakibi Imana irazana umuhoro, irazana katiripurari, irazana umuriro, irazana amazi, irazana buri kimwe cyose, intwaro yose y'Imana. Dawidi yaravuze ngo wende ingabo nto, wende nini, ufate imbunda nini, ufate n'imbunda nto, ungwanirire. Rero ubu butumwa ndi gutangaza ndazi ko ari ubwawe, ndazi ko ari ubwanjye. Umwigisha n'umwigisha, iteraniro ryatangiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Uko ndukuri ndaguhamiriza, tunaingia katika jina la Yesu Kristo. Rero umunyakibi yaritambitse akubuza anniversaire, umunyakibi aritambika akubuza ubukwe, umunyakibi aritambika akubuza ibirori. Komeza ibirori byawe. Imana iri kukubwira ngo feruje zatsa abandi baragiye bajya gukora ubukwe, ziraka abandi baragenda bajya gukora akazi, ziraka abandi baragenda bagera i Burayi, ziraka abandi barajya muri Amerika. Donc umunyakibi wawuguma mu maboko ye,
umunyakibi ugumuri imbataye, umunyakibi ugumuri mu bujabwe. Ariko uyu munsi ndatangaza uwatubambiwe, byuka mu izina ry'umunyanazareti. Pikeshezerererererebo, byuka urebe mu musozi, hari ubutatu butagatifu, Data na Mwana n'Umwuka Wera. Bigira bigende neza, iraje bigenze neza. Hari igihe wasuzuguwe, hari igihe wambuwe, hari igihe wariganyijwe, umunyakibi yarakwitambitse, uracuruza urahomba, no kubyara n'intambara. Umunyakibi yarakwitambitse, ahindura inzira mu mubiri wawe, anyuramo buri mugoroba ukarira, buri gitondo ukababara, umunsi ku wundi akakubyaza amarira. Nagira ngo nkumenyeshe ko nta kitagira iherezo. Umubwire ngo Imana itsembe ikibi mu magara yawe, Uwiteka atsembe ikibi mu rugo rwawe, Uwiteka atsembe ikibi